Usomi wetu ni kwenye kitabu kile cha Mathayo 12, kuanzia mstari ule wa 12. Mathayo 12 shahiri la 12 linasema hivi: ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wa kushoto katika ufalme wako. Hili ndilo neno la Bwana. Amen. Kila mara ninapolisoma na ninaona ya kuwa mama huyo, mama wa Zebedayo na mama wa Yohana, alikuwa ni mama mzuri ambaye alikuwa akipendelea mafanikio ya watoto wake wawili. Alikuwa ni mama mwema, kwa sababu alipokuwa akiona vijana hawa wawili, alikusudia maisha yao ya huko mbeleni yawe ni maisha ambayo ni mema, maisha ambayo yatakuwa yakimtukuza Mungu, maisha ya kukaa karibu na Yesu, maisha yao yote, maisha ambayo ni ya mafanikio hata katika kiuchumi. Na niliona ya kuwa wamama wengi, Salome anawakilisha wamama wengine, wazazi wetu, wazazi ambao wanakusudia mafanikio yetu siku baada ya siku. Na utaona wazazi wengi wanafanya lile jambo, wanapotupeleka huko na huko, wanapendelea muda fulani mahali ambapo tunakwenda katika maisha yetu tuwe na mafanikio. Ndiyo maana utawaona wanatupeleka shuleni, wanatupeleka hata shambani, wanatupeleka na mahali pengine, kwa sababu lengo lao ni kusema ya kuwa muda fulani na sisi tuweze kuwa na mafanikio, namna vile Salome alikuwa kusudia kwa watoto wake, wale vijana wake wawili. Ninafurahia sana majibu ya Yesu ambayo aliyatoa. Ni majibu mazuri sana, tena sana. Majibu ambayo aliyatoa muda Salome alipowaleta. Aliwatolea mambo mawili. Akasema, ili sasa uweze kuwa na maisha iliyo mema, ili uweze kufaulu katika maisha yako, lazima uwe mtu ambaye unatumika kwa ajili ya wengine. Lugha la Kifaransa linasema être le serviteur des autres. Vile vile na uwe na tabia iliyo njema. Haya mambo mawili ndiyo aliweza kuyatoa kwa wale vijana wawili ambao mama yao aliwaleta kikusudia waweze kukaa karibu na mfalme, kwa sababu Salome alifikiria ya kuwa Kristo Yesu ataleta ufalme ambao utaendeshwa namna vile wengine wanavyoendesha ufalme wao wa dunia hii. Naposoma majibu haya, ninaona ya kuwa Yesu Kristo alikuwa akizungumza na vijana. Majibu haya anayatoa kwa ajili ya vijana, anaposema kweli mama yenu wamewaleta, amefanya vizuri, lakini shurti mashurti ni mawili tu: kuwatumikia wengine, vile vile na kuwa na tabia iliyo njema. Acheni niwaambieni kuwa vijana wenzangu na wengineo wote, wazazi wetu wametusogesha karibu na Yesu Kristo. Wazazi wetu wamekusudia mafanikio yetu. Wazazi wetu wamefanya kila jitihada ili kweli muda fulani na sisi tuweze kuitwa watu mahali ambapo tunaendea. Mungu
anatoa shurti kwetu anaposema tabia nzuri na vile na kutumikia wengine ni kitu ambacho sasa kinakuinua. Kweli umesoma, lakini bado hujatimiza zile shurti ambazo Kristo Yesu alizitoa. Mungu Kristo Yesu yeye mwenyewe aliyatoa, na ataweza kutubariki, na tutaona ya kuwa mambo yanaendeka vizuri katika maisha yetu kupitia jina la Yesu Kristo.